Kim Kardashianin apasal Kanye West lakatanga zalen tumin thuboi aziak luta milar te khovela hian zong damchung dei om thailo tak tak an lo ti then hi atakin atleng mek zelani hi kumsari zet anin zui nuwa Kim Kardashian chuan apasal West then tumin thuboi aziak lut vele ta Kim Kardashian kumsomli opa chuan a lawyer Laura Wesser kalhlangin zirtop ni khan lekha poimo aziak lut ti TMZ chuan atar langani a lekha zia lua hian anin thenni tur ero chiang taka zialan ani lauthung milar te pani hian fa pali north kumsari sen kumnga chicago kumthum le plums thlasom ni pakhat mi te an nei ani thulak na in dailymail.com ashil danin annu pa hian in thenon tum ngei ti tar langin he thil hi lemchanna ani lautin atar lang ani anupui margo ati chiat nuwa nupui panina tan bodybuilderin arlem project awardar le kazak pasek le pathe tho mel tak chuan kumsang ni som ni christmas don khan nupuya anei mai chilem chu ati chelo maya repair tura athon nuwa rei takanin mule to lo ane anupui nula lem tel lo chuan rei lo te hun man po chu athlin bi khau lo avoi ni na tan nupui dang nei le atum ti hriatani tun truma anupui tur ero nula lem ni to loin ar mulpo konsa lem ngat ani thung yuri toloko hian kumsang ni somni november thlaliam ta khan sompik mi poimo te ma a mai chelem margo nen in kutsuin in nei na hun an mang ani ma se van doi tlak takin sang ni somni kum top lam khan dan pa ngai angin anupui hi ache chang thei to lawa margo nen anin kar thu chu namen lawin a boy chhozui ta ani anupui chu repair turin athona alo ho mai thailo awangin thil dang laka arin omlo pha thu po social media lama a followers te riat turin apong zibok anin kara boina neu achua nuin arlem project chu anupui pani na ni turin a hual fel to ti asoi ani karma sa khan wiri toloko chuan daily star ne na nupui dang nei le atum ti soin he thu hi instagram lama po anem na zui ti hriatani kanupui margo chu achia ti in hriat to angin nupui pani na tur ka nei thuai don ani ti na soi anupui margo hian engtin tak chang viang mo